Thasigi Amada Union Home Minister Amit Shahna New Delhi da Manipur gi security gi phibam ga marilin na awang ba thaki Mipham Pangthokhre matungda madugi makha tarakpo ina ngasisu Imphal gi Raj Bhavan da Governor Ajay Kumar Valana share Louduna security gi Mipham Pangthokhre ngasi fam ki ba Mipham aduna Union Home Minister na khangal ki ba sing adu gi matungina Manipur pumigyoina law and order gi phibam gi matang da khanaki hairi Chief Secretary Prasan Kumar Singh, Security Advisor Kuldeep Singh, DGP Rajiv Singh, Commissioner Home and Ashok Kumar, GOC 3 Corps के Lieutenant General Avijit S. Pangthokhre, GOC 57 Mountain Division के Major General S.S. Kartikeya, IGAR South के Major General Rabrup Singh, Manipur Police के ADGP Singh, CRPF के IG Rajendra Narayan Das अमसुंग BSF के Inspector General S.K. Mishra ना सरुक याके है ना राजभवन दगे थादरुक पाचर वाला मन हायरी पनबयाबदे थासगी अमदा न्यू दिल्ली दा यूनियन होम मिनिस्टर की मिनियम मखादा फमखिबा अवांग थाकी मिफम मदुदा महांगना पिखिबा डायरेक्टिव सिंगी मतुंग इना अमदि मदुगी मनुंगसना नेशनल हाईवे सिंग यावना लंबी खुदिमक्ता मियामना अपनबा यावदना सतोक ससिन तौनबा खंगलखिबने पनबयाबदे यूनियन होम मिनिस्टर ना खंगलखिबगी मतुंग इना लाक्लिबा नुमित हुमनिगी मनुंगदा था कुनिथोय हेना इरांग मरम ओरगा फुरुप अनिगी मियामना सतोक ससिन तौबा यादना लेरिबा नेशनल हाईवे सिंगदा सतोक ससिन तौबा हौगदबने